Akashvani Imphal Moirangthem Ibehaibi pau pajari ahanbada maruiba pau. Bhubaneswar sathariba 14 suba Pravasi Bharatiya Divas Convention loisinbagi thoramda ngasi Rashtrapati Draupadi Murmuna Pravasi Bharatiya saman yendokani. Delhi Vidhan Sabha Mikhalgi notification thokre mirepje tha asigi 13 phawda pisinba yagani. Guwahati da pangthokiba Griha Pravesh ki thoram amada Pradhan Mantri Awas Yojana gi makhada imung lising yakai da anowa yum pikre amasung Viksit Bharat Young Leaders Dialog lising ani kunmanga ngasi New Delhi gi Bharat Mandapam da hodok lagani. Rashtrapati Draupadi Murmu hauzik Bhubaneswar gi Janata Maidan da pangthokliba 14 suba Pravasi Bharatiya Divas Convention loisinbagi thoramda saruk yari. Rashtrapati na mapan laibakta leiba tongan ba lamda hai singlaba Bharat machasingda Pravasi Bharatiya saman yenthokani. Kasbani paumin hai numit humni satharakpa 14 suba Pravasi Bharatiya Divas Convention loisinbagi thoramda Rashtrapati na mapan lamda leikraba khangatlaba Bharat machasingda lising ani kunmanga gi Pravasi Bharatiya saman yenthokani. Saman asi mapan lamda leikraba Bharat machasing Bharat dagi haukiba yoising natraga makoina lingkhatpa lup natraga institution singda piba khwaidagi chawba manani manasing asi Bharat manung natraga mapanda khunai amadi minungsigi oiba thabak singda singthaningai oina thabak tawduna Bharat ka makoina leiriba leibak sing aduga leinaba mari phagatnaba hotnabada lauriba thodang natraga makoina leiriba lamsing aduda Bharat ki mingchat hengathanaba thabak tawbagi damak pibani. Delhi Vidhan Sabha Mikhalgi notification ngasi thokre Mikhalgi notification thokiba asiga loinana mirepse pisinba yare. Mirep singna tha asigi 13 phawbada mirepse pisinba yagani. Mirepse lokthopagi aroiba numit tha asigi kunni. Sit Humudra Leiba Delhi Vidhan Sabha gi Mikhal mathang thagi mangada pangthokani. Amasung February 9 da bot masing thigani. Delhi da punna voter koti ama lak yakai manga hen lei. Makoidugi manungda nupa voter lak marpumdai hen bamasung nupi voter lak humudra matoi hen ba yauri. Sarkar pairiba Aam Aadmi Party na sit punamaki mirep singi minglak thokre. BJP na haujuk phawda Priyokumar pan minglak thokle duga Congress na nipunipan gi minglak thokle. Vidhan Sabha Mikhal achi mapung oina Aam Aadmi Party BJP amasung Congress na lamba tongnaraba yai haina panari. Ing kumja lising ani kungi Vidhan Sabha Mikhal da Aam Aadmi Party na sit humpuni toi phangki BJP na nipan kaki adubu Congress di mirep amata mai paki de. Guwahati gi Saru Sajai Stadium da ngarang pangthokiba Griha Pravesh ki thoramda Pradhan Mantri Awas Yojana gi makhada imung lising yakai da anowa yum pikre yumsing adu kendra gi lau sing u mantri Shivraj Singh Chauhana khusinaki. Thoramadu da wangang bada Shri Chauhana hai chatliba chenba sahi asigi oina kendra na ahen ba yum lak ahum amagachu sanaba ayaba pire. PMAY scheme gi makhada paikhatba thaba khumang chauksinba adugi damak Mukhya Mantri Himanta Biswa Sarmana nungaiba phongdokli. Raise gi tongan ba mafam singda security force na thiumbagi thabak leptana chathari khochukalai kya phagat pangamle mafam chama tareta checkpoint hangduna achat awok sing check tawri Imphal Jiribam lambida malpuba gari sani taret Imphal Dimapur lambida samni manga security force ki akanba section thauranga loinana Imphal yahollakhre hairi. Manipur University gi Department of Teacher Education sinduna department asigi conference hall da ngasi nungthil lairik nainabagi thoram ama pangthokani. Thoram aduda India's foreign policy under Modi a new paradigm shift haibasi khana nainagani. Assam da Dima Hasau jila gi Maranso Koila Konida ising thumjinbadagi thorakpa yadana leiriba yamdrabada miyoi nipan kannaba Bharat Navy gi akanaba irupa miyoi singna khwaidagi nauba technology sijinaduna leptana hotnari irupa miyoi sing aduna sagol sen numita ising thumjilaba khoni adudagi minor amagi hakchang phangba ngamkhre haukiba ningthawkaba numita aina yadaba koila khoni aduda khanghaudana ising changsilakpadagi ising imai gi sang phut chama yoksilakibani. Indian Council Agricultural Research for North-Eastern Hill Region gi Golden Jubilee Thauramda Rashtrapati Draupadi Murmuna Council asida nungaiba phongdokre. Recorded speech amada Rashtrapati na Institute asibu thoidok hendokna khathokpaga loinana thabak tawbagi damak thagatki. ICAR na mahi marong sasan makhalsa kaya marum senggot amasung awang nongpok lamdamda chinjaki awat pala hendanaba amasung hingbada awaba
पोहनदनबा लउ सिंगुगा चुनबा नोंगसिंगी फिबमना अकाइबा थोलोइदबा टेक्नोलॉजी क्या पुथोकले मेघालय की रिबोई जिला की मनुंग चनबा उमियांग दलेबा ICR की गोल्डन जुबली का मरी लेना ngarang मेघालय की राज्यपाल CIS विजय शंकरना फार्मर्स एक्सपो अमा हौदोखी थौरम अदुदा मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा केंद्र की लउ सिंगु मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमसुंग ICAR की डायरेक्टर जनरल हिमांशु पाठक यावखी मुख्यमंत्री संगमान हाई ICR असि सिंजा की अवाट पलेहंदनबा अमसुंग लौमी सिंगदा मालेम थाक की टेक्नोलॉजी सिजनहनबा होनबा यावना हिरम क्यामरमदा खोदोंग सादबा लेबसिंग कोहनबा इनोवेशन की लमजिंग मैरानी केंद्र की लउ सिंगु मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाई मेघालय की बायोडाइवर्सिटी असि लमदम असि की तांगलबा लन्नी राज्यपाल विजय शंकर हाई भारत असि लउ सिंगु की लेबाकनी लउ सिंगु हाइबसि मियांग की थमोइदा लै अमसुंग लेबाक असि की सेनमिटलोन की सयोलनी ताबीरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी बेक्सिट भारत यंग लीडर्स डायलॉग लिसिंग अनि कुनमंगा ngasi न्यू दिल्ली की भारत मानदपमदा हौदोकलगनी नुमित हुमनी सुपना पांगथोकदबे मिफम असिदा लेबाक असि की तोंगान तोंगान मफम क्यादगी लाकपा नहा लिसिंग ओमलोम सरुक यागनी केंद्र की यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्रालय हाई नुमित हुमनी की थौरम असिना नहासिंगदा बेक्सिट भारत की इनोवेटिव सोल्यूशन कया पुथोकनबगी खोदोंग चाबा पिनबा पांदम थमली थौरम असिना नहा ओइरेबा लुचिंगबसिंगदा पॉलिसी सेम सारिबसिंग अमसुंग लेबाक असिगी अमदी मालेंगी saknaireba kayaga hakthengna wari sanabagi tanja ama pigani loinana makhoigi wakhalona lebak asigi tungi saktam semgatpada chauna thodang yagani केंद्र की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजुना ngasi न्यू दिल्ली दा केंद्रीय विद्यालय सिंगी कुंट्रा मरी सुबा नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन लिसिंग अनि कुलमदे कुनमरी की मना यंथोकलगनी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय हाई कंपटीशन अदुदा केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की रीजन कुनमंगा हेनबदगी केंद्रीय विद्यालय चाम कुनमंगा रोम सरुक यागनी वारोल अदुना हाई यूथ पार्लियामेंट स्कीम असिना नारोल सिंगदा मसागी थक्सी खासे ngakjaba tongan tongan wakhalonda khangba ngamba amasung ganatantik oini hingba punsigi masaksing adugi wakhalon pohanaba pandam thamli mamang sehi augusta arjikar medical college and hospital ki junior nupi doctor ama rape torga hatkibagi case adugi rai कोलकाता की अखनब कोर्ट अमना थासी तरानी पांदा लाउथोकलगनी होखिबा नवेंबर 13 दा वाइल चथब होखिबा नमित हुंफोनी पानी की मतुंगदा राय अदु लाउथोकदबनी पनबा याई डॉक्टर अदुगी हक्सांग ममांग सही अगस्त 5 की अयुक्ता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की सेमिनार हॉल दगी फंकीबनी प्रयागराज दा थासी की 13 हौगदौरिबा महाकुंभगी दमक सेम साबगी थबक कन्ना चथरी महाकुंभ सिगा मरी लेनना उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथना ngasi आकाशवाणी की कुंभवाणी चैनल हौदोकनी थौरम अदुदा इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग की राज्य मंत्री एल मुरुगन वर्चुअल ओइना सरुक यागनी कुंभवाणी चैनल असिदा मियामना महाकुंभगा मरी लेनना तंगाई फदबा ई पाव पुनमक ताबा फंगनी चैनल असि मेगाहर्ट्ज चाम सुपना अहुम 10.5 संदोकनी मुख्यमंत्री महाकुंभ की मेला पांथोफमदा यूपी स्टेट पेविलियन सु हांगदोकनी महाकुंभ असिदा लाई खुनब लाकबा अमसुंग अतै येंबा लाकबा मियामगिदमक ngak senbagi थौरांग मतिक जाना लौखटले एरो इंडिया लिसिंग अनि कुनमंगा की मांगोइनना ngaksen मंत्री राजनाथ सिंहना सभापति ओइदुना ngasi न्यू दिल्ली दा एम्बेसडर राउंड टेबल पांथोकनी ngaksen मंत्रालय हाई मिफम मदुदा याउबिनबा भारत का मरुप मपांग ओइबा लेबाक चामा यांखै हेनबगी एम्बेसडर अमसुंग हाई कमिश्नर सिंह बार्टन तौख्रे एशिया की ख्वाइदगी चावबा एरो शो 15 सुबा एरो इंडियन लिसिंग अनि कुनमंगा बेंगलुरु की यलांका दा लेबा एयर फोर्स स्टेशन दा ngasi हौरगा फेब्रुवारी 13 फावबा चथगनी अरोइबदा मरुइबा पाव अमो भुवनेश्वर दा चथरिबा 19 सुबा प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन लोइसिनबगी थौरमदा ngasi राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना प्रवासी भारतीय सम्मान यंथोकनी दिल्ली विधानसभा मिखल की नोटिफिकेशन थोकरे मिरेपजे था सिगी 13 फावबदा पिसिनबा यागनी गुवाहाटी की पांथोखिबा गृह प्रवेश की थौरम अमदा प्रधानमंत्री आवास योजना की मखाद इमुंग लिसिंग यांखैदा अनौबा युम पिख्रे अमसुंग विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग लिसिंग अनि कुनमंगा ngasi न्यू दिल्ली की भारत मानदपमदा हौदोकलगनी पाव लोइजरे।